Bhouria Service wondude e jande e diina e pulaaku. Bismillahirrahmanirrahim. Haray dun do ko nantinore firo Qur'aanaare teddude nden ka Pulaar Fulfulde. Kamilure nden fow ko woni en e jangande simoje den ko Sheikh Ali Abdurrahman Al-Hudhaifi. Aray non nantinana en de ka hala Pulaar musiddo mon Alpha Ahmad Bhouria Diallo. Cortewol didi Al-Baqara fi naggengen ko simoje temedde didi e capande jeetati e jeego. Madina yankewol. Bismillahirrahmanirrahim. En fuddori inde Allah hubudo yurmende herordo yurmende. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ko Allah andi ko fandi e de kalfe. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nde deftere sikke wo ala e mayre ko nde peewal fi hulube ben renti. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ben gomɗinayɓe wirnagal ngal hiɓe ñinna julde nden hiɓe nafka e konko men arsikiɓe. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ben gomɗinayɓe konko tellina e ma e konko tellina ko adima awa fiila hara on kamɓe hiɓe yanane. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ko ɓen ɗo woni e peewal immorde ka joomi mum awa ko ɓen tigi woni malaaɓe ɓen. Cortewol 112 Al-Ikhlas fi laɓɓingol gootinɗinal ngal ko simoje nayi Makka yankewol. Bismillahir Rahmanir Rahim. En fuɗɗori inde Allah huɓuɗo yurmende herorɗo yurmende. Qul huwa Allahu ahad. Maaku on ko Allah goto. Allahu samad. Allah faandorteɗo on. Lam yalid wa lam yulad. O jibinali o jibinaka. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yerujo hay goto latanakimo. Musidɗo julɗo foluɗo bandirawo pullo tedduɗo si hawri hiɗa haton jineɗeɗo golle e ngofiro Qur'ana ɗo fi ɓeydugol ɗiggingol jangin Qur'anakin e faamugol fira mayre on fi hoorema ma fi ɓeygurema ma hiɗa fala neldude ɗe aaden hittuɗo e ma duɗal ma juulirde ma hiɗa fala ittude sadaka duumotoɗo sadaka jariya. Jokkondir e Bhouria Service. Haray Bhouria Service hino wawuma newi nande ɗate ɗen fow no ɗe golle ɗo hewtire nokku woka wonɗa e leyɗe ɗen e golle go kadi wano firo deftere Lakhdariu nden e fi ngurdan nulaɗo ɗan e fi tariha Fuuta Jalo e fi hajju fow e sowto e Pulaar laaɓuka. Haray hiɗa wawi jokkondirde e amin ka fusfus 31 164 180 380 0031 684 180 344 ko numéro Viber kadi. Bhouria Service ko fi kurkanagol gandal e diina e pulaaku.